Naimbag nga oras, adtuyan dagiti napapatag adamdamag para iti La Union nagkaysa news break. Lokal na gobyerno ti San Juan ken Bacnotan nakasaganan para iti La Union Surfing Break 2025. Nakalatagan ti panagsagana ti lokal na gobyerno ti San Juan ken Bacnotan para iti mapadpadaanan a La Union Surfing Break 2025 a maangay itataalawas ingana Nobyembre 2. Maminsan man ang nagserbi dagiti duwa nga ili kas venue kadagiti nararagsak nga aktibidad para iti makalawas a surfing break. All set naman na po yung preparation, but still we are checking everything to make sure na ma-implement ng maayos yung ating surfing break this year. So, the rest naman is okay na plansya na namin with the help of the PGLU, the province, aming mga constituent from the private sector and our barangay constituents, ay so far nairaraos naman po natin ang ating mga preparation. And very excited kami na matapos na yung preparation at makapag-surfing break na po kayo ulit dito sa Quirino, Bacnotan. Kang runaan ngay kanti importansya ti lokal gobyerno ket ti panang papigsa ti seguridad ken panang patalineed ti kinatalged dagiti turista ken residente kabayatan ti panakaysayangkat dagiti aktibidad. We have partner and of course coordinated to our local uniform personnel. So kasama po sila sa ating mga meetings and coordination, ang ating PNP, BFP, and the PCG, and of course the barangays as well, and yung ating mga local NGOs na tourism related like LUSC and SJRAS para maayos po yung coordination or communication ng bawat isa to ensure na ang ating mga turista ay well informed sa mga hindi dapat puntahan, and of course yung pagpapatakbo natin ng activity and of course yung sa traffic. Takalmet at tulong para iti panang pasaranta ti lokal nga ekonomiya kadagiti duwa nga ili ti surfing break. Gapoy ti manamnama a panagdudupudup ti ribo-ribo a bisita. Marami pong mga concessionaires po natin ang excited every time na dumadating na po ang October dahil opportunity po ito ulit sa kanila para kumita at mai-promote po yung mga products nila, hindi lang po sa kung saan po sila nagpupwesto doon sa mga bayan-bayan nila, kundi pati po sa mga turista, mga dayo po na pumupunta at nakaka-experience po ng mga products and services po nila. San Juan of course has been known as the surfing capital of the North, no? So ang ganitong mga activity ay nakakatulong to sustain our economy and at the same time to encourage more of the tourists na hindi pa nakakapunta sa San Juan to visit, and of course para bumalik din yung mga dati nang nakapunta dito sa San Juan. Karaman karagiti aktibidad ngayon sagana ti ili ti San Juan ket pakairaman ti surfing competition, palit basura, beach volleyball, tugtugan sa plaza, zumba, pawikan race, glow run, music fest, cleanup drives, pawi kite, kenda dumapay. Ijay matili ti Bacnotan may tampok ti cultural show, free surfing clinic, surfboard painting competition, battle of the bands, beach volleyball, sandcastle making, bangkaton kenda dumapay. Mangnamnama mo ti lokal a gobyerno ngagbalin ana ornos ti panakaysayangkat ti aktibidad ken mapagtalineed ti kinadalos iti kabaybayan. Kabayatan na iti sa Balipay Adamag na duma-duma nga ili ti Segundo Distrito nagkaykaysa para iti panaglukat iti DSG Cup 2025. Naragsak kinamnabiyag ti panaglukat iti DSG and KM Sports Cup Season 2 ijay ili ti Tubao, La Union. Indauluan the 2nd District Congressman Dante Sotelo Garcia ken KM ngayon na party list Congressman Kenneth Codneta Tereng ti panaglukat ti paayayam. Sports sa kailangan na pintas, may pakita kayo na dito yung 2nd District na nakunan ni Pailawan yung tagakay kaysa na ako. Tapi ako, kagundaway at alaan tayo ng opportunity. Tangan na ako begitu yung chances para pinyata yung mga kabataan na take break from social media, nag-engage, maging active in sports ako. Kas panglukat ti programa, pimarada ti Bonggoy dagiti sangapulo ket maysa nga ili ti Segundo Distrito. Kas saruno dagiti ay ayam iti tunggal ili. Aktibo ang nakipaset dagitoy ken nangipaay ti liwliwa kadagiti agbuybuya. Nay parangarang iti aktibidad ti panagkaykaysa dagiti ili ken tilaing dagiti Bonggoy iti tayak iti basketball ken volleyball. Imatendarmat iti programa dagiti mayor iti tunggal ili dagiti bukal iti Segundo Distrito ken ni Governor Mario Eduardo C. Ortega ken ni Vice Governor Eric Sibuma
Kas pa nang ipakita iti suportada iti potensyal dagiti agtutubo iti tayak iti ay ayam. Then katitay amin na po na nagtunat na ito agay-aya. Sport lang. Let us play. Enjoy the game. Be sportsmanlike in all your dealings. In or out of the game. Nasayahan na ko nga tinawag ang raming tayo, anong balikan nga ang congressman, ano may arayo-rayo. Digiti, ang narasyahan nga talagang drugs, talagang nadupay, may iwasan tayo na raming tayo nga liga-liga. Dahil kapanayaman lang simbolo. Iti panagkaitin sa tayo dito sa segundo distrito. No, di ba mga ipanarus na nagiging tutubo. No, niya tinining na balignod na tutubo. Sa tayo mga hanggang makayanan lang natin mo kasama dito at balignod na build kayo mo dito friendships at collaborate kayo mo with your fellow tutubo. Ken maudi karagiti damdamag na surok innam agasot a residente iti ili ti Luna La Union naglumar iti naduma-duma a libre a serbisyo. Kagiddan ti may kasang agasot ket 19 a founding anniversary ti ili ti Luna La Union inganwa ti lokal a gobyerno babaan ti panangidaulo ni Mayor Gary Pinzon ti programa anaawagan ti Operation Big Heart idi aldaw ti Sabado. May sarito nga outreach program ang mangyayas asidag iti naduma-duma a libre a serbisyo ti lokal a gobyerno. 608 a residente tinakaawat ti libre a serbisyo medikal, dental consultation, chest x-ray, blood sugar testing, eye check-up, nutrition counseling ken dagiti naduma-duma pay a napapatag a serbisyo. Adamat ti naipwesto a job assistance desk para karagiti agsapsapol ti panggadan. Ginundawayan mat dagiti for parents ti libre a panagbakuna karagiti tarakanda ken naibunong mat ti libre a seedlings. Naduma-dumamat at tulong pinansyal tin paay ti Municipal Social Welfare and Development Office apakibilangan ti livelihood assistance para karagiti senior citizens. Nagbalor iti 5,000 a pesos tunggal benepisaryo. Educational assistance para karagiti 20 nga indigent students nagbalor mat ti 5,000 a pesos ken 10,000 a pesos itinawat mat dagiti nadadaelan ti pagkaanganda gapu ti Bagyo Emong. Tinadakamat nga inisyatibo ket pamaneknek ti panagkaykaysa dagiti banwar ken tinapudno a panagserbi ti lokal a gobyerno tapno may paayan tinapintas a kalidad ti biag ti tunggal residente ti Luna. United sigaw ng bawat isa. Iisa ang pangarap, progresibong kinabukasan. La Union, El United.